tire pika zunuri nipun gobu pake khira krala mupa thejangula le ki viti ha hi cha khapien ko ke chala nipu theje ka kale lothawe chizan ko ki huchi ha hidi me jivodgo keriu kini jopu khesa kunyo thenyo bu puti seletgo seshu nunenyo machol hobu mili febu chosodgo seshu masivonyo chelebu kini jopu ti ke kripu selalie mu sililiro Kapatau ki vijen mere associate pastor bu takha ka chau chsa din ko ki hu che chi ge lie chdo achie ka thodi bo prabie ngo se de chsdo rom mi ko tu tekera ku so te fu mu kera ke krila mo no jisu se ni pu zo ka tsa ntie nu nu pu pralie mu ke sie ko do nu nu ke pe nyo fu pu che pe hi lie ta tsa nu nu pe le li ro nke la li do ke krila mo na mi tholi ke tola themie unu se pelelia mu kala ke lie nguli ke tola utie se phralia puti honu peteri pele ke lie mu phake lie pele ke lie mu phake lie chpredi tajangu phehuje je ke therdi share puti nyeme se usele rivide Niko nipu nunu nini situle ake pushe puri nini tuasole tetse teru zapuzaye pete pio ke penyo fasiawe peti ki vihaula ziu siro peti haringula ledi abu ki ni zapu tsale ki viti hau pia ke tsala nipu teje thortha ziu siro program committee kori ke peje pusiawe puti abuno kini zapu se kazache sidi a basic estiki pati ho ani thodi pele mo pati haung ke lekim hidi nipu ke khre kor ka ke sala ushe me holadino nipu weki depurija nipu weki depuri detho mo nipu weki depuri khreshi ha ke tsokor ka ke sala di oni tho unma thodi she nyekom hojunu poza putsu di she thawe on hichunu no sunday school no vor ke tsakim he Sunday school no voketsitiki uke pethami ko shedi memhodzuno zaputsa tharo thedze uzekaza tharo sukomo hodino we khunyepo shedino uke pethami kom hidino zaputsnele nipu lietsnele isidi upepito ya uratsatyo ya sito dino junior sino pale ketsa zore a nipu lietotsuke tuosu apepito mo sulano a kunyepo class 12 pass lero archaeology predadro isidi leto sito di class 12 no final exam khasatu ketsatiki akikru dopicha kha kerese kroposeds kikru no ketsofer bisomkemo kezeke shori jukremeze siketseri zekese sidino ukikru tenuke sho tenuke meje tenuke tsof hakereke kraseds siketsla class 12 pass leda mo theology proketowe unu tsopfase unu tatse sera ke krilamona mithie uki krume hodino uthaume leta tie mithie uki krume hodino thie uki kru haizomo ke dipo ke motsdi ke dipo ke thepusidi topa nipu lietsu di topa si ha mori nipu di prato di topa si ha isidi me uthala ke tsipidino nipu lietsu hota di apepilie sidino theology phalamora sidino a BA continue tslada BA continue ke batiki nipuwe ukredi ubuno junior sino miese ke pekrodi tepi fdi pliets siketsla khuzupo ke huseto ke tslano ke hukese dodzatha kidipo ke thodio sidi acha thatsi si ha idi ke thodie fuke votiki avodi lu tepf mefese ngule musnu pupi ke zanipuwe sishepo ukopeteki ke hupuri ashemedzi ke namie puthopo melewa moti sonhie puthopo cruise pidi ashemedzi leche sidini puwe pu siketsla ke thodi haung ke letiki ani thormo hausidi aha ke sala asidino theory nipu ukiale ha thie utsofuke dipo sedzisi di nipuwe ubusu sidi su piedino theory pulietsno di ukiale ha isidi akethodi hause acheke salale di a theology priketwa nipu le thotsla ketwa su apepike salale
Bietswadi theology proketula to pasa to paketsiki zori uki kroe tsopfa uki kroe dopita kha keres seke kras heads siketla to paketunu zo shiri unu tsopfaste unu tatsaste di to patio kez nu tha sur bizokomo kedzke tsopfla nu thietopa ketsuno zo shiri kidipo kimhidi ukra ukesitishi kidipo kimhidi ukra ume khovotishi usprokonu isidi sukuri petele uno tsofa deri nyepuwe ukshikez wesukosiketslano wethiriketo kepenyo fuor shoba kets surakake saladino topaketsuno utsofa umeje uketsofa pette kawe uki krumeje pette pie nipu pele wadito pakesike mhe nipu weki deburi dithosi nipu weki deburi krisi nipu weki deburi jashi kets to pakesige no peke kongwe peke shangwe to pakesike mhe us pratsape jeza zo shiri nipu we patheja kya krapye utswe we le tokemo we medoto yakemo hakya krapye utsa pie uki krutsa uki krubuno pugino relile uki krubuno pugino ki ningulale uki krubuno pugino nunengulale we thienye pulye tsidi to paketsa hanu tenu nunne rakriketsngwe vodi chiliko sere diete tanungu kilekim he methadi jehova vits silichi pogirze kilimie tejake famieso isidipu popelewadi utsofepete we popelewadi to pakesikim he nyepuwe puthum hapete rogulewe nyepuwe puthum hapete ke khalewe musidino pathejar kriketsipie utsa pathejar kriketsipie ukikrutsa unuke tsofti konuzo shiripowe utspekosa utsikete fusidi upu umhathotsa volewe thie pathejangu ke bahako peteri nyepu ke khela hathotse khele ke bagori utho ke vi ke konuno diri nyepu ke khye nyepung ke meshe nyepu ke jalawe tiusro uke hu ukro uzomie ukresara no ugjonyoko nyekomyepu ke tsepete poti pete no ula chazia ke zakim he nyeko thejavo utsodi unni unnuma di hathotse zuwe adia wasidi thie homie akim hidi nyepu lietsna mori nyepu diprana ri nyinu tsofia me akim hidi nye kikru tsofa nye kikru meje nye kikru tenu ketsofa ho niame sokonyeko chakhatsia me to paketono thie nyeko hriketo ke penyo fu shoya ketsa hriketo ke penyo fu ba ketsu siliche we utho metha munipu e pukeskim he metha di jehova vi ketsu siliche is di pukeskim he we utho metha utho experience di no sinye ko ke zeke zathawe muthie nye soko nye tsofu ko me khoda mudi nye thini no me yaro nye thini puli ketsu no to pasne yaro nye thini tsofu nye me jes ko mo khoda mudi nye pu pele wadi to pasliche thini puli ketsu no tenu kera tenu kini kya krabawe thie hathoki crickets tsikets kiri nipuli ketsuwe unni unnamakowe sikets lathie adiasuri sedi ne komyepo kets challenge ke salasia patiki vi haung kilela ne ko pette peje nipu jabinu kerna pette tsikilio tsiliche upon me as I struggle alone. They say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing. How I wish they could see. Thank you, Lord.
There's a roof up above me, of a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Now I know I'm not wealthy, and these clothes, they're not new. I don't have much money, but Lord, I have you, and that's all that matters. Though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, of a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Poti ke vi haungo ki lela ke penyo fat seba we. Azali rom hasivonyo chelie mo ache dokino MD in Youth and Family Ministry tele diba. Aye 2012 che razo bonu judi Jesu Christa le bi avitsle sidi akel hupie ke penyo fat sewa. Mo ke penyo fa abu bulietsne ketsa nunna popi atsa. Aye kim hedi ke penyo fa lietse tushi ketzri simo deri le kunyepo lesser peledi ke penyo fa lietse ketu ape pilie. Sala class care kinye tsikile ki ke penyo fa die praketula ape pilie. Deri aki krue ake sele ketu taunu thamo. Siro discouragement ke cricket ke karize ke se. Deri asuko se acha khatro mo. Ke penyo fa to nunno pi atsa mo puto chakra pi atsa ketu peletudi ke penyo fa ki cha. Mo ke penyo fa atofo situdi potitunu abu sponsoring ulie ale securing ulie sidi podi praketula ake selia. A 2016 je Shalom Bible Seminary no PTH seketula join selia sidi teacher se PTH patotsa mu PTH patotsa tilkile se teacher kinye MDiv hatori selia. A teacher pengu ke penyo fa de prakevonu kunye puri ke penyo fa de ke de prato di ape pikele la aro mori ren mo ke tachmo deri di sonhe ke penyo fa ke khregor ka sadi ani motifu bawe a ke penyo fa de prakevonu do pichaka ke krarize ke se atuo alepet to mo akem hase ke tsatirize ke se
Deri ke penyo fe akawa mo sidi abu potheja go sidi sukori perhe penavor tietzole. Ae atwa ke peleri ke tsoke tsitiri ni. Deri ke penyo fe digo preke sigino ke penyo fe ke krie po ke ko mo pom hato ke jagori si pe sukole sidi ake pelenuri suko mo rofaki tsari mimi kole. Siro mienanago deri pre di uto oche ke sase mo Weri Krista ke peleno tse se tsiti talidi dile ki viu se za putsele mor ke shori silia. Sishe uni juguwe missionary gorobi ukelhu pete kasidi ke penyo felie tsebaya idi uko kelhu me hodi unum mo uche kasa sebaya. There are seminary no join sikile no. Ke penyo felie tsegeza missionary mi mhatorobi mo. There mhaja ke krikri tse ke kraba mo mi peteri pulie tsile ke vi Chaba getzeri si bevikule. Hego ke penyo fadi ke rubi ke mo ke dodzeri tsa mu sidivo u kresara migo nichu migo ke tsegene migo ke die tsege bago mu lese ke prenyo migo ki zapuche mu vo zapu che mu ministry hagogi engage ke lenunu a ke penyo fali tsege tsa pucha ke cricket tsa hagori si bevikule mu ke penyo fali tsege tsunu anuleri meya gole mu anumakorile Ministry hagogi no a ke penyo fanu na bi atsake suri si beviko shiro tefudi ke penyo fali tsa mu acheka sari selie a ke penyo fali tsege tsunu tatsase mu atatsake kraini Shiro ke penyo fe atatsa suko pete shizo shiri bua akiki likim he akawa mo. Sidi abu poza puche mu teja ngule seke mo ke karipi atza. Bue puti tunu ase mor ke shokori pete ke sepi atza. Acha ta mu arogos sizo badi abu amha tokuri menyo nunu chakrilie. A ke penyo fe di prakevono po ke mevi ke krangule. Ke krimuri a Youth and Family Ministry Course House ke zunu. Lesam hasir bi mona ato akelhu mo akikrukelhu thauri rakraka salalia. Thie a akivi ki ko sedi amhato ko chkrele mo deri pete ke penyo fa thejala zo sala ke penyo fa chebawe siro ukehu ukrenyogo uke ke kreke zemi ko peteri ukre thorzo di ke chanuri ovara kraka bala abu amhato ko ri chkrele sidi nipu zapu chedi Teja ke krangule bawe. Nyeko pete ke chavo atso bazo. Mo nyeko pete ke cha mo teja golano amhato ko pete chakrile. Divor ba mo chiri ke penyo fe lienum hachake do amhoza zaba sala nye ke chanu avara krabaje. Ke tole subo prepie ke zali di adi thalatselinda. Timothy Kirio die kerkinye. No kresazolio di mi puribu nmele ke tachihe deri ke pele gom hodzaki ndie punu nzorali ke khie ke pele mo ke mesanu take pochele ke penyo fobuja beker na mi petet sakelunsa Nipu teja seka zakasa kula uko zapumi ko pete peje karena pete tejanguli ketsa pelewe keze kachatsilidio Christi yakaza kamasa ke krinipu no kideri heko kriesi nke krie kideri zasi jez hekobu karshoke hugino nke krigor krakasadi Mpenyoko salikivi no heko krokasla ketejipinzia no japin kitio tsudi kitio bu kershono heko kekengusa shoro nyonyebu nipu no kiketsubu no unyikirisi ketsa keni zapuko sedi heko cheka salasa kitio fabu ntejaki dezasi ketsa no ki deri heko kresi ketsa sedi kelli ketsa Zapum hato chietsokola ke tejipien tsiyawe. Kerna pe tebu. Nteja sokoran nadi kerali ngulye. Uchieka safalye. Mu unidi. Kepele mitsabale kityo. No ke kropye kerna pe teko tsisichi.
Jeza bava da hanu he ko bu ke zedi ke pe kron sholite no therian nu thela ke cho hape tebu put nu tale ke tula ke kro khase ro gos di he ko bu he ko nidin shokeli la ke theji pen chewe he ko ke theji sedi ke kho puthella chuto ni pu nthe jo bu he ko mi pu ke che bale vorke tu ti go nu shola vorke tu go nu no nzapu mi ko do jese mu he ko bu ke nak mi ko bu he ko do jese di ke zen shola vorke tu ke kro ka se che di ke la ke le nazar jesus anu apo jehovah ki ame je melosi away amen.